Sanibonani, igama uSimphiwe wakwaNgwane eNtubatuba. Ngicele iMalusi TV ukuthi ngizoshare istory engibhekene naso. Ngicabanga ukuthi mhlambe bona bazoba indlebe elalelayo. Sengihambe indaweni ngizama ukusizakala ngishare istory sami kubantu abaningi, but sizwakala ngazathi istory sami asizwakali. Ya bengifisa nje noma indlebe elalelayo noma ekabani, so ngaba nayo inhlanhla ngakwazi ukuthi ngihlangane neMalusi TV namhlanje bafikile bazothatha istory sami. Ungasithatha usibeke ukuthi le nkinga leyo ubhekene nayo iyaqala kanjani, ngamuphi unyaka, kuningi la wabona ukuthi hayi engathi le nkinga isiqalile? Noma iyinde kakhulu okunye kubaleke nasemqondweni ngoba kuningi kakhulu, but uma ngingayiqala ekuqaleni 2018 ngike ngathi ngisuka eRichards Bay ngingaphandle ngihayikha, kuqhamuke imoto ngiyayikhe le moto so sixoxe nobhuti la emotweni, sixoxe size exchange ama numbers, ibiza kakhona la eMtuba, so exchange ama number kuhamba kuxoxe kuze kujolwe nalo bhuti. Sijole naye from 2018 till this year 2025, but umjolo wakhona ubungeke ufanise no8 years lo ongawubala from 2018 till now. Bufana nento engango 2 years. Kushuthi kusukela ngimmitha lo mjida uqala ukungisebenzisa kusukela osukwini engamitha ngalo, kodwa bengingaboni ngoba engikukhumbula kahle mase ngihlanganisa ukwenzeka kwezinto kulonyaka ngiyayibuka ukuthi no, kushuthi kahle ngiqala ukusetshenziswa ngawo unyaka 2019 ngoba even umndeni wami ungilahlela esigangeni kusukela kulowo nyaka. Bengingazi mina ukuthi kwenzakalani, but kuningi engibhekane nakho kusukela ngihlangabezane nalo mjida, kodwa bengingaboni ukuthi kudalwa yini until kushaye lo nyaka obengasafuni ukusebenzisa mina nenhlanhla zami, bese funa ukuthi ngife straight ngibe umgijimi oyophakamisa isithwalo sakubo, ngazi noma esakhe noma esakubo, kodwa into ethi ayifani nale. So ubunzima ngibhekane nabo kusukela ngonyaka engamitha ngawo kwaze kwasa 2019 la ngixoshwa khona. Bewumuntu ozofethandana nami mhlambe u3 months aphinda nyamalala, uyobuya ngonyaka olandelayo aphinde futhi nakhona ngekuphele ngisho 5 months sithandanile aphinde futhi anyamalale. Yonke leminyaka ukho unyaka kade ngingabuyi ngawo, okuye kwangicacela ukuthi unyaka nonyaka besuke efika azothwebula amandla ami nenhlanhla zami. And angifuni uqamba manga bethi makakhona makade ekhona esehambile bisala impilo ibophane, bengisala nginukela abantu njengoba ngichazile ukuthi ekhaya bangilahlela esigangeni ngonyaka 2019 ngisandana kummithi. So bengihlala entabeni ke ngihlala emqashweni, bekade mithi mekafikile bengixoshwa ngisho uma stand emqashweni bekubophana izinto, kubophane ngisho itafula because ngumuntu oyiphandelayo for ukuthi impilo iqhubeka, bekubophana yonke into ngisho ezeyimali until ke kufike lo nyaka ke lo ka 2025 ke lo akaqale ngawo ukuthi athwale ngami. Ukubona ukuthi uthwala ngami ngibone ngawo lo nyaka, but ngonyaka odluli kuyacaca ukuthi mekabuya ngonyaka odluli lento iyenze from unyaka odluli. Mangibuka inkombe ezenzakalile bengithi makade nginaye bekwenzeka into eziningi. Ngikhumbula inyanga esasiye ngayo Elephant Lake Hotel, kushuthi ngibe ngumuntu bekufanele afike ethi mefike endlini afi. Kunalokho izinto eziningi beyidonsa umntwana, wakufika kushayeke nje umntwana washayeka waze wafika esibhedlela. Kuningi nje konke bekwenza ngonyaka odluli bekufikisha umntwana, even umntwana ebheke endleleni eJoburg evakashela umngani wami waba sengozini. Nganele ngaphosta nje ukuthi umntwana wami mina wafika la, ngazi noma benalento yokuthi ngingedwa yini endlini ngoba bengihlala nomntwana wami nomntwana kasisi wami. So yena mefika endlini unalento yokuthi ngingedwa, afika ngithathe yazi ukuthi ezinye izinto bekufanele ukuthi ngiyibuze. Ngiyabuka ukuthi kahle bengivalekile all this time ngoba mefike ngithatha wangisa emahlathini sengithi makhara fika ufaka khona imoto. Ngathi mangifika le ndawo iyasabisa iyathusa, kunododa abadampwa khona basuffocate ongabazi ayinalo iphunga eliskeri, but uyabona ukuthi le ndawo uma ungafela kuyona ngeke uze uthole ngisho ithambo lakho. But nginganaki ukuthi mhlambe khona into wrong akacabanga ukuzongenza yona.
Ngimbuze kanti yini le ngaka esizoyenza la ethi hayi no sizoyishayela umoya nje. Kunama-calls abewenza ngaleso sikhathi. Wagcine ngibuza ukuthi endlini ushiye bangathi mina ngishiye ingane yami lendala lezala udadewethu. Ayi ngicabanga ukuthi ila khona akahoxisa khona-ke izinto zakhe wavele wangibuyisela emuva makuthi wayeplani ukuyongibulala lapho ngehlathini mhlawumbe ayongiphakela inoni wahoxisa lapho wavele wangibuyisela endlini. Angazi noma waqhubeka ngendlela yezilwane zakhe yini kodwa uma eyenza lento bekufanele ifike ingishaye endlini kunalokho mina ngafe endlini wathi malishona nje ilanga ngaqala ngaqhaqhazela ngagcina ngibona ukuthi nokhona into wrong ezokwenzeka ngagcina ngidube ngisho amafoni nganika umntwana ngathi ayi wena usuzobheka amafoni ngoba umntwana lomncane usendleleni ebheke eGoli ngenzeka lento eyini izokwenzeka kuyena so if kukhona imilayezo eshoyo izothathwa nguwena nangempela umntwana waba kwi-car accident okucaca ukuthi ngale nkathi ngisemahlathini engasakwazanga ukuthi yena ngibulale ngezandla yila khona akahamba uthinta izinto zakhe but izinto bezithi mayifika last year zivele zingangishayi mina zihamba ziyoshaya umntwana waba kwi-car accident ebheke khona eJoburg so akaze alimala alimala into eserious waba nemkhuzu nje ebusweni. Bengayiboni mina sonke lesikhathi lento bengayiboni uma ngiqala ukuthandana ngo-2018 ubalulile ukuthi uke wabona sengathi into zakho ziyabambeka mayekade khona kuba khona imehluko nje ukuthi ubuyele emuva. Yes. Iziphi mhlawumbe ezinye izimpawu okuyibona ukuthi cha ikhona inkinga kulo muntu engizana naye? Akukho mhlawumbe oke wakubona mhlawumbe okufana nesilwane mhlawumbe inyoka ngoba phela abantu abathwele badume ngokuthi baba nenyoka baba notikoloshe kukhona mhlawumbe oke wakubona okufana nalokho? Ayikho into engike ngayibona kodwa uma ngibuka izinto ezenzeka manje nalezi zinto ebezenzeka yena mebuyile ngiyabona ukuthi no man okay fine yes uthwele and uma sengiphathanisa indlu engafika kuyona bengumuntu ke bengisayithiki nje kungekho ukuthi mhlambe ehambe nami ekhala kubo mhlambe ngokuvulelekile nje ngicabanga ukuthi benayo igirlfriend yakhe straight ngaleso sikhathi unendlu ekhala khona enkulu nje impela ikhala khona lihlukanisekile likhaya eli1 but kunendlu engathi ihlukanisekwe ngezihlahla iseceleni yodwa nje sithile iyona njengalali umuntu ke leyo lendlu lena ifully furnished inako konke naneshower phakathi but ayilali umuntu phansi kundlalwe ucarpet oyisikhumba senkomo isikhumba senkomo sindlalwe as ucarpet uma angazi ukuthi kanjani ngangena khona uma ngiyibuza ukuthi yenzeke kanjani yazi ukuthi kwafika isikhathi ke sihleli ke kuleyo ndlu leyo ehleli nami khona bese ke afune inkonzo yasekamerweni akhona amakamero lapha akaze kiwe kuwona and also futhi besihleli kubona akaze acabanga ukuthi mhlawumbe singayenza kubo wayefuna lapha phansi esikhumbeni iyona le nje evalwayo and le nto nginothisa njengoba ubudlelwano bethu last year bese kuqala ungathi kuyaqina kanti buqina nje sengivalwa amehlo kokugcina ukuthi ngiphaphame sengihleli le nto la nginothise last year ukuthi hawu le ndlu yakhiwa ayingeni umuntu kanti ngangitsho ukuthi mhlawumbe hayi indlu mhlawumbe yomfowabo ongekho sebenzela kude hayi sengiqala ngiyanothisa ke nabantu kade sebengitshena ukuthi uma kuwukuthi ngempela ugango kulowa muzi ungahlali phansi abasinda abantu abagangwa lapha because mostly kuvame ukuthi kube abafazi bomholi wekhaya abavame ukufa ngale ndlela njengoba uthi uyaqhinyeka nje uphelelwa umoya. So kulo muzi umndeni nje uphelele noma ubhuti lo uhlala yedwa? Umndeni wona uphelele mangibuka noma ungaphelele ngaleyo ndlela because bengeke ngibone mhlawumbe meshuthi akubona umuze bengilethwa kuwona lo ngoba even last year sengivalwa amehlo lokho ukuthi sekutholwa ngani ke manje bengingafiki ukuthi ngizofika nje ngihlale emini ngibabone but yena mhlawumbe kwesinye isikhathi ubeke eshuthe enabo mhlawumbe mangithi
ngikhuluma nabo mhlawumbe naye ngefoni ashuthethe isabhili sabe family meeting engazi kahle kamhlophe ukuthi waphuma khona ekhaya ubaba wakhona ubaba waphuma wayozakhela umuzi ezansi hayi ukuthi ngoba kubatshene wazakhela nonkosikazi wakhe omusha wabashiya bona phezulu njengamadodana namadodakazi abaye baphuma mhlawumbe ngoba beyokwenda abesifazane bakhona abafana bakhona nabo makuthi khona ushadelwayo angazi ke mhlawumbe baphuma beyokwakha imizi yabo futhi akona umuze engathi uma ngifika khona bengeke ngibabona bakhona ngoba bengifike ebusuku ngihambe ekuseni kakhulu mawuthi last year ilawa wabona khona ukuthi uzothwala ngawo yini wayibona ukubona kahle hle ukuthi kuthwalwa ngami kahle hle angithi ngikubone kulonyaka but ngibala unyaka odlule wonke bengibalwa amehlo ngibengenzela izinto engingakaze ngenzele zona ngoba mina kahle kahle bengazi ngishishumi lalo wamuntu bengazi ngisukhishwa wena ngazi bekwenzelani bengangenzeli lutho bengangiphi ngishishumi ngisho bengaxaka ngisemqashweni ngithi ngishoda ngemali yokurenta ngicela ungisiza noma ungiboleke bese kafika ukuthi anginayo imali futhi ngithule ngingabi nanke mina ngiqaba ukuthi even yonke imidlalo bengitshela mina bengingathuli nje makuthi mhlambe ngibona umuntu ngimuntu imali ngoba kwesinye isikhathi bengiyeke ngiyeke lo mjolo mangincintshwa nje imali mina noma ngayena umuntu othanda ukucela ngicela mina kodwa uma ngicela mhlambe kuseku serious noma ngilambile noma bengiswela irent uma ngibona ukuncintsha nje imali serious vele ngibona kahle futhi mina kahle kahle ngizoyuzwa la bengiphuma but yena ngikaze ngize ngiphume bekuba uyena kaphuma ephinde ezongena so ukuthwala ngami kahle kahle ngikubone kulonyaka qalile kulonyaka ngoba besiphuma out mhlambe siye la ekhaya kubo kulonyaka waqala ngifuna amanzi wanginika amanzi okugeza athi angigeze kade ngingayenzi because bengihambe ekuseni kakhulu sokuthi ngisayendle ngiyolondisa ngisole ngithi mina yini ngoba ngisabheke endlini ngiyogeza ethi hawu kanti kunani ngigezile la endlini amanzi ngawanothisa uqale benuke bengenalo iphunga eliningi kanti amanzi asesetshenziswa ukuthini ayekwenziwa insebenzo ezithile lapha ethuneni la obekufakwa khona imbuzi efile nako konke kubizwa igama lami namakhandlela wakubona indlo no anginabo ufakazi ukugcwela ngaze ngikubona yes bese kuthi awesibili amanzi afike futhi anuka lamanzi ngize ngisho ukuthi no lamanzi anani sethi angazi mhlambe ithanki ngcolile ngithi na okay but emzini wami benginomuzi ke nganginika ubhuti wami la sibusele bengidlala kona bengivama ukuthi amanzi emvule esishintsheni kanje indawo baganga kona muwaganga amanzi emvule beshintshe yazi ngathi yena yazi amanzi anjena bevama ukuthi asuke eganyiwe benginothisa lemzini wami kasibusele bebanje naboganga awemvula anuka kabi bo yazi ngangena ngageza kona kunjalo ngiweza niluka into engaqondakali ngangena kuwona ngathi mangifika ngabanjwa umthamo ngavele ngawachamela wayengasekho endlini ngalesi sikhathi saphumile ngawachamela waqubuka iphunga indlu yonke ngathi iwona umchamo engigeza ngawo usangaze nje ngize nginake lutho kodwa into engayinothisa lapho kwakusengawe esibili engicabanga ukuthi wona afika kubhedisa izinto nakuba angifanga namhlanje ngikhona naphila kodwa into engayizi umzimba washayeka ngangathi ngiyavuvukala ngiyaqumba ngiyehla ngiqinwa amabhulu engathi ngaqaqa kuqumbe ngishisa ukuqumba inyawo ngaleso sikhathi leso bekuJanuary ke lapho kusaqala ngicansi umhla ko 13 14 kanjalo kuwo lo nyaka so into yabhedisa izinto ilamanzi esibili kushuthi ngisho eqala zamenye indlela kangenza ngayo kuthi ke ngomhla ka 27 January avela ngibhalela senesikhathi ke manje akasangikhulumisi and futhi anginankinga ngazi lutho ukuthi kwenze njani ngitshe ngisekusuke lezo zinto zakho ukuthi hayi vele uyangena uyaphuma empilweni yami mase afuna ukuphuma futhi akunankinga kaphinda ubuye mase thana ngayitshe ngisekusuke lokho abuye mhla ka 27 angibuza ukuthi ngiright ngithi mina yes ngiright ethini ukukhombisa lokho ngithi mina inkinga yami nginedatha ka WhatsApp kuphela ngabe ngiyavideo call vele ethi picture can do yazi kwangithatha isikhathi ukusenda lesithombe nginazo efoni kwangithatha isikhathi insight ukuthi ngaze ngalinda abantwana bephumile ngase ngithi unyaka ngenze ivideo nje ngefoni yakhe bese ngiyayisenda le emsendele ngakini bese ngiforwarda kuyena uma ngiforwarda ithemisa browser nje sahamba kube khona into ethi lento iqala ngokuzwe no
ngibathe ngithi kube khona into engikhuza ithi ngeke uyimele lento iqala ngavele ngambhalela ngathi mina ngicela wenze i-voice note ukuze ngibone ukuthi wena lo ngifuna lesi sithombe ngoba angikwazi ukufuna ethombeni ayenze i-voice note usendaweni ethulekile and leya ndawo leyamuzwa i-strange ngale ndlela ukuthi even umoya oheleza khona u-strange. Ayi nginganaki-ke athi ayi imina ngithi mina ayi mhlawumbe ngisenda kubantu abarong nje lesithombe ngithi enthi hayi maybe ubuyelene no-baby mama wengane u-baby mama wakhe mina so uyena mhlawumbe ongibhalela ongisidokhayo yabo bese ayenza le voice note sendaweni ethulekile ngiqale futhi uthi hayi isithombe sa-browser lapho sahamba asikakafiki kuyena so masifika isithombe engayinothisi ama-settings ka-WhatsApp esethi akusabi blue makufundiwe khale futhi kube khona into strange ngayini kwenzakalani sesingenile isithombe akasasho lutho futhi wathula kwaze kwashaya o-10 futhi kwadlula lapho kwaze futhi nje wathula impilo yakhe yonke engingakusho ngoba ngathi mangibhalela ngo-10 ngathi good night still kwale good night akangeni kuwona kahle kahle isithombe sekufanele kube ngazathi uma ngimbuza ukuthi ngelinye ilanga uyazi ukuthi ngiyombuza ngalesi sithombe sathi senzani bese sangisibonanga ngoba asakhombisa ukuthi sifundiwe sakhombisa ukuthi manje kufundiwe nginganaki ngaba ne-stress kwaze kwashaya o-10 ngingalele and nakalele okungenzeka wayelindele ukuthi kushuthi isithombe lesi base kudingakala sona ukuthi isona esesokwenza izinto zibe lula mhlambe si-edwe kuyo yonke le nsebenzo eyenziwe nkathi kuthwaliwa ngami ngithwethulwa ngenziwa konke lokhu. Wayelindele ukuthi njengoba sesitholile ngingenze kwayesenyangeni nakho wayelindele ukuthi uma esesitholile lesi sithombe mhlawumbe mina ngizohlabeka angaze ngihlabeke ngesikhathi ayicabanga ngaso wayengalele ngoba uyangazi ukuthi mina isikhathi esiningi wonke ama-moves wami ngiyaposta ngisho ngathiwa ngiyahamba ngithi ngedrobheni ngiyaposta ngisho ngathiwa ngiyagula ngiyaposta wayelindele ukuthi ngizoposta-ke kushuthi ngangithi ngifake i-status kwakuba yena kwakuthi just now i-status kuthi just now yena iyaview wasekuseni before kuse ngine-stress nje vele ngingaleli kube khona into nje elokhu ingidlalisa ngibathe kufika ubuthongo ngade ngajumeka I think awuphela ngisho 30 minutes ngijumekile lapho ngingumuntu ovama ukubona-ke mina izinto ey'ningi ukukhonjiswa nje into ey'ningi kube khona mase ngilele kube khona umuntu ongitshena ephusheni ethi lo muntu omkhalelayo njengoba ungaleli une-stress nje ufaka ama-status adavisa ku-WhatsApp yazi ukuthi lo muntu akayona lento oyicabangayo ngithi mina kanjani engiphendule ethi buke emuva uma ngibheke emuva kune-branch athi mina libo leli branch likhandwe ngamandla akho ngithi mina kanjani avele angangiphenduli anyamalala u-bridge wena uma ulibuka uyalazi no angilazi but angithi manje sengiyakhombisa bona vele basebenza ngama-branch amathenda abo wathola straight from u-Transnet angicabanga ukuthi khona bawathola komasipala amathenda abo ayakha imigwaqo M2 ama-bridge yonke bathola nje amathenda ayakha nje izinto eziserious nose amathenda akhanda imigwaqo engena emadolobheni M2 nje imigwaqo le ko-National Road nama-bridge so ngingayitsheni-ke ukuthi-ke leli phupho liqiniseka ngaba nokuthi nje vele amaphupho nje anakho ukuthi abe nomona umjolo wami isathi uyashisa sekuqhamuka into enje ngithi nayi ayikho lento aphazamisa umjolo wakho ngithi ngiyaphazamisa ayi usekuseni futhi uyaview ama-status ngiyaqhubeka nama-status wami okhethwa umjolo kuthi emini ngisetafuleni lami la ngisebenzela khona ngeza umkhonto ungigwaze embanjweni ngala kwa-right nginganaki kudlula isikhashanyana kuphela ngisho 2 minutes unyuke uzohlala la esifubeni nginganaki ngivele ngijuluke ngibeni manzi after that bengisebenza nosisi wami etafuleni ngaleso sikhathi ngivele ngithi ngicela ungibukele itafula ngathi angisekho right ngicela ukuya endlini ethi okay ngihambe ngendlini ngifike ngilale abantwana bangifice ngikhona ngaleso sikhathi endlini bebesikoleni bahambe boyidlalela babuye bebhala ama-homework bayapheka la bese kuba khona into ngilele ngine-stress ngibambelele ngala enhlafuneni kube khona into ethi wena insurance yakho ayikhokhelanga for 2 months uzokwenza njani ngizibi phinde futhi ngiphinde lento le isho the very same thing ngivele ngibona ukuthi noma ngiyahamba la inkomba zokuthi ayi ngiyahamba bese ngithumela abantwana ngithi ngiyacela ukuthi
nihambe niyongicingela ubulongo bethi ngoba iselokishini sokugcingaphi ngathi yazi asikhetheni ukuthi mina nikhethe ukuthi niyokhuleka ethuneni nicela okuhle nicela noma nicela la kimi live ngisaphila ngoba niyazi ngumama ozamani so ukuze ngingafi nina niyokhuleka ethuneni yenzani lento engishoyo baphuma nje balingena ilokishi lonke babuya nabo ubulongwe le nhlanganisela le ngiyangami ukuyibona ku social media ngikhuluma ngayo ngathi ake ngitry ngibone ukuthi kwenzakalani impilo yami mangitry lento bathi iveza umuntu osuke eganga ngaleso sikhathi makuthi uvaliwe inhlanhla ziyavuleka into kanjalo nje kodwa khona into engayibona ebusuku ngambona njengoba enjalo yena lo muntu yes yena angi-attacker kahle engi-attackisa ngabantu but laba abantu ayengi-attackisa ngabo ayicashe ngabo babebiza isibongo sakhe ngathi mase ngilandelela abanye bengibazi ukubabona la edropeni abanye ngingabazi kodwa ngathi mase ngibuza umuntu othile ngimbeke esithombeni nalaba bantu wathi ayi labantu abakhona noma ngakhona ukuthi bazalwa kanye but isibongo siyi-1 umndeni yena ngaleso sikhathi ngi-attackwa wayekhona ongangukuthi ngagcina ngathi mase ngilwile ngoba ngagijima ngongena emotweni yakhe uyena owathi owanginikela kulabo bantu ukuthi mina drive imoto uyongimukisa endlini abantu mabevuka bazonginqopha wa driver imoto yena wangiyisa kubona onginikela kubona mase sifika la baphethe nje ikhali ongangukuthi ngangibona ukuthi ngiyafa lapha uyena owayesejikele mina ngaleso sikhathi mangikhuluma naye ngiyamlela naba bezongibulala athule du ekhanda wayesegqoke iduku lamaduku aseDubai seyifihle ngalo sevala imoto manje angisho ukuthi amaphupho ngiyawakhola but kwenzekile kuningi ngagcina ngilwa lapho ngayilwa leyo mpilo ngaze ngagcine ngathi ngiphelelwa amandla ngabona ukuthi makuphela amandla ngandiza nginakho ukuthi mangilwa mina impefusion ngigcine ngandiza babengilandela ngangiphethe esinye sesikhala ababeyiphethe ngaleso sikhathi sibhamu kwangathi sine tracker babengitracer ngayo ngagcine ngisidedela mangisidedela ngikanti nami bangilandela ngathi mangiwe eduze nala ngijike khona isibhamu kwakuyisehlathini mangithi ngiyakulunguza he was there ethi kuzomela simthole ngoba akufanele kusephila I was like no uyena serious uyayenza lento unganaki kwahamba ke bengimbona ke ebusuku ke each and every night attacker ngamaphupho yes sengathika ngamaphupho ngelimazo kwesikhathi uyangixosha nabantu nelwane ngalana ngiyajahwa left and right bengalali ebusuku uthola kwesinye isikhathi sengibambile ungivalele endlini emtsheni ukuthi wena namhlanje ngiyabulala so kusangivalelile mhlambe ethi uyahamba ngizama ukuphunuka ngiphunukile nje whole February February wonke nje mina ngikhumbula nginokuthonga ngibulala in peace ongangukuthi ngigcine ngidliwa na izinto ebengingazazi esinyeni bese ngidliwa into ethile ngingathi ngenze operation ngingadragiwe angazi kuningi kodwa nje bese kuzama ngoba bengingafi even bengi-attacker ngamaphupho bengakaze kube khona inkombe ngisho ngivuka ekuseni ukuthi bengi-attackiwe mhlampe ukugula okuthile bengingafi noma bengahlangana nami yena ngoba ngiyazi ngaleso sikhathi bengistalker mhlampe ngilandele ifuna ukubona ukuthi kwenzakalani akukho nokuncane bekukhombisa lapho awuthi ukuzameka okungangukuthi ngigcine sengilala nesilwane engingasazi ngilala nalesilwane ngicabanga ukuthi okuyisona esashiyela lokho esasikushiyela ngaphakathi kwagcina kungidla bengizwa lento i-circulator esiswini as into like ihula into emiso ngathi thinyoka mhlawumbe into kanjalo indlela bi-circulator ngayisweni i-round bengizwa ukuthi okay fine lento muqimeza uvala amehlo ilalela lento ukuthi indlela ehamba ngayo uyabona ukuthi inyoka lento ehamba la kuswini so kubona konke lokhu uke waxhumana naye mhlawumbe umtshela ukuthi kunento engingayizwa kahle la emzimbeni wami selokhu engahlangana nawe ngineyinkinga ngiyakubona emaphushweni ukhona mhlawumbe oke wakukhuluma naye okufana nalokho at first kusayenzeka ngikaze ngikhulume naye until omunye umngani wami nje ongahleki nje uthanda ukuthi yonke into ifike kumndaba ifike kumnikazi in time wabele wathi wena uzohlalelana ungamtsheni lo mtshene ngoba nje manje uyahlukumezeka uzofa wena manje lesi silwane sikudla igazi wena udliwa ukudla esiswini udlelwa ukudla endlini usondla esiswini usondla endlini ukudla uyaphelelwa yonke into mtshene lo mhlawumbe uzoyeka
wathi nje mshaye ngo-view once mhlawumbe uzothuka abone ukuthi hawu kanti uyangibona yeka. Ayi ngagoloza nje for a very long time ngingasho, but kwagcine sengisithatha isinqumo sokuthi angisho, ngabenza labo view once, ngamenzela ama-voice note, ngamtshela ukuthi ngibone yonke into obuyenza. Mhlampe mina angazi ukuthi kwenzakalani, mhlampe mina bengiyitshela ukuthi it's either usuze ngokuhle kulokhu, kodwa kuyacaca ukuthi ayikho into enhle obuze ngayo. Mhlampe nalowo mama wengane yakho ukhona, mina ngibekezele for a very long time, ngingazi ngibekezelele kuwena, bengingazi ngishishungu kuwena, hayi ukuthi wena unayo understanding ukuthi intombazane uyayibheja nanoma nga-something. Kodwa wena ubungakwenzi kumina yonke lento le. Mhlampe abantu abazi ubuhle bakho bekuma wengane yakho ney'ngane zakho, yazi ukuthi bona-ke abantu abayideserve-ayo lento oyenzayo. Angideserve mina lento le. Uyazi ukuthi nginomntwana, wena u-selfish, nginomntwana oyi-1, futhi mina kade ngalahlela isigangeni ekhaya, ngihambe ngihlale entabeni, ngihlale emqashweni. Mhlampe nami nginalento yokuthi ngelinye ilanga kuyohlangana ngikwazi ukuthi ngithenge isayithi ngiphile nomntwana. Okwamanje ngihlele emqashweni, usubona ukuthi kufanele ngife ngishiye ingane yami. Waye ungabulali iy'ngane zakho ngoba bona bayayazi insebenzo yakho, bona balazi igalelo lakho, bona bazi igetsemane bahluphekela. Mina ngazi ngisho ishishungu lakho. Wapha nemali. Yes, zifunda ey'koleni zabelungu bonke, bona bazi yonke insebenzo yakho. Why wena ubone ngazathi imina engifanele leyo nto? Yazi ukuthi wa-reply instantly wathi angazi ukuthi ukhuluma ngani, athi ngizokufonela manje. Wafona iy'namba zasendlini benazo cause bengingibamba ukuthi mhlawumbe ngimfonele ngenamba ethini uma ngine-airtime kwesinye isikhathi engaphizi ngalutho yena. Benazo zonke iy'namba zey'ngane zami. Sona-ke wafona kuyami, ngayi-answer ngathula. Wafona kwengane, ngagcine ngasayi-answer kwengane, wafona kule ngane yasiswami esibili engidlala nayo. Wagcina nje wafonela nje wonke amafoni kwashaya o-10 ngoba ngamgonyulukela. Kwakungabo 7 kanje 6 kuya ku7 kodwa kwashaya u10. Afuqa ama-voice notes ngangivele ngingafundi ngidelete. Nangakusasa kwenzeke the very same thing. Ngibona ukuthi okay, lo muntu nje ayikho into akayishintshayo. Ngisho ngimenzele lama-voice notes, awukwazi ukuthi wena uyaphika ngala, but still ebusuku yangi-attack. Uyafona ngala ufuna ukuyiprova innocent, but still ebusuku yangi-attack. Yini kengaka? Because angimtshenile even ngimenzela lama-voice notes athi ngimhlambuluke, ngamtshela ukuthi unelungelo lonke lokuphika. Ngathi uzowazi ukuthi yonke lento angiyilandanga iy'nyangeni. At first ngikubonile, mhlampe ila ngizoqala manje ngisukume ngihambe lezo y'nyanga lezo, kodwa wena ngikubonile yonke into yakho obuyenza. Unalo ilungelo lokuphika, nami nginguwena bengingaphika. Akekho umuntu ongavuma ukuthi Yesu uqinisile ngithwala naye, kodwa ngifuna ukutshela namhlanje ukuthi u-answer. So kuningi kwenzekelile khona ongangokuthi gcina impilo yami ibopheka, ngoba ngithe mangihamba abantu ibona-ke abagcine besho ukuthi bebe ngisabengitshela into engiyaziyo. Mina abantu besebelevela phekwe ngikwazi ngoba bengiyibona ukuthi kahle lento okunga-exist abangitshele yona bese ngiyibona. So lo muntu wakho lo, ngoba vele ngisathandana naye, angaphinda abuya njengenhlala yenza nje uyahamba futhi. Kukho konke-ke lokho awumbikela kona, kukhona mhlampe akwenze emva kwalokho mhlampe okukhombisa ukuthi uyashintsha kulezi zinto abezenza. Engingakusho ukuthi angisathandani naye, and ngishaqhamuka nanoma yiluphi uhlobo lwemali, ngishaqhamuka nanoma ngabe yini, ayikho into eyongenza ukuthi ngibuyele kuyena, ngoba emva kwalokho angithi ngasuka lapho ngamblock, ngabona ukuthi okay fine kungcono ngimblock, ngagcina ngaxhumananga naye. Kodwa yena ngoba akude phela ekhaya kubo, yebo phela usebenzele eThekwini kodwa ekhaya kubi la eCinci. Uma yena bengayazi into engiyishoyo efuna ukuyiprova innocent, bekwazi la ngihlala khona bingeke isolve ngefoni, bekufanele afike, akazange afike. So izinto mina engibhekene nazo nendlela engiphendula inhlelisa ngayo emhlabeni from 0 to 0, angeke ngisho ukuthi bengiyi-hero, but mina ingane zami bengasweli. Noma wami noma ngathi khona ukuthi ekhaya besinalezo y'ngqusho ey'khona, but uma wami bengeke mina ngizwe kuthiwa behambe ecela impuphu mina ngikhona ngisebenza. Uma wami bethi mefika kumina ezobika behlezi kufica okumfanele. Even ingane around mina ngabangani bami ezihlwempu, mina bengikwazi ukuthi enye ingane iyafana neyami. So ukunzima engibhekene nabo njengamanje, angikwazi ngisho ukusupporta eyami ingane apart from ingane yakamakhelwane bengiyifanisa neyami,
but manje angikwazi ngisho ukusupport yami ingane. So engingakusho ukuthi ngisho ngathi ubuya namapha amaqhinga ayikho into eyongibuyisela kuyena ngoba impilo yami uyenze yancane yami yaphela nganuka emhlabeni njengamanje ngivuvukala ngisho inyawo ngivukala umzimba complexion yami phelile ngami mina ngiyafana noSamson ogondweni nwele namafikisa agiya mina places engahambi mina ngiyayicweca indawo engihamba kuzo edolobheni la ngakithi ngoba ngisuswa la bengisebenzela khona kwakunzima ngalendlela ukuthi ngibonile izitha zami ngisho engazazi uyabona uma exist ngabona ku celebrate ngisho abantu engakazi ngize ngibabone ngamehlo so la ngisebenzela ngakhona angidluli ngisho ngakhona ngisho ngakhona umuntu ethi woza la ngikulethele isinkwa ngimela ubusebenzela ngakhona ngizi ngithi woza ngala ngikhona angizi lapho ke mina umethe umuntu ayi uma kuthi awuzi ngala ngihamba nesinkwa sami ngithi yenza ukubona ngoba ngizizwa kuleyo ndawo mangidlula ngakhona ngibona izitha zami ziyacelebrate ngoba akekho umuntu ongenaso sithi emhlabeni angeke ngisho ukuthi umuntu ongifake kulolo sisi njengoba ngifana nomuntu onga-exist ngifuthwe ngama-paper spray 2 years back ngeke ngaba umuntu one-TB ngicabanga ukuthi i-paper spray le njengoba ngifuthwe ngayo iyahaya la esifubeni ongangokuthi njengoba iy'nkomba zithi mina ngivuvukalelwa izinyawo ekugcineni lezi nyawo kuyaphi kubheke kwi-TB makuthiwa ngibuyelwa i-TB mina ngibuyelwa i-LDR uma ngiyolala esibhedlela njengoba nga-afford ngisho ukuthi ingane yami ibe neshumi lokhu esikoleni uma kuthiwa ngiyolala esibhedlela kuyobe kunjani njengoba ngingayi-afford ingane yami isakwazi ukuthi ngibikele yikhona mhlawumbe kusakhona imizamo engayenza mina ngisalengelwa ukuthi ngingaye esibhedlela ngihambe ngiyolashelwa khona i-LDR uningi engibhekane nawo ngifana nomuntu onga-exist isitori sami asidabukisi muntu noma ngisenankinga nokuthi kube khona esingidabukisayo but sengifisa ngisho indlebe engalalela into eyenzeke kumina ongangithi ngeke ngatshela ngisho umasipala waseMtuba ngathi bekungayilutho lokho kodwa bekuyigugu kimi bekwazi ukubeka isinkwa esitafuleni abantwana bami bephile ukususwa kwami la kungifice ngesikhathi esinzima la khona umzimba wami urela ku-medication even umntwana wami kungifice ngesikhathi esinzima bengingenalutho ngisho bengithi ngiyakubeka ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe kuyongisiza uma ngibhekana nenkinga wagcina kuphelile ngihamba abantu kunzima ngale ndlela ukuthi even endlini mina ngumuntu orentayo even endlini ukudla sengiyaqala abantwana ngiyaba-understandisa ukuthi khona engingasakudli ngoba mina njengamanje ngiyafeyila sometimes itafula ngifice livalekile ubone ukuthi kubophekile ngoba bekuye kuthi ebusuku kwesinye isikhathi ngiyiphuphe ngiwenza lo msebenzi engiwenza etafuleni ngiyiphuphe ngiwenza ngithi mase kuthengwa kubhizi uma sengihamba ngiyothindela abantwana bami igrosa sengimuka ngithi ngiyibheke ematekisini ngibone sengisendaweni nama-excavate kucaca kahle ukuthi mina imisebenzo yami le ngiyenzayo bengiyiperform ebusuku mina emaphusheni ngiyasetshenziswa mina ngiyathwetshulwa ngizoyisebenza imisebenzi yami yonke ngiyithathe ngiyimukise straight kubona ngakusasa uma sengihamba ngetafeni akukhathalise ukuthi kubhizi kanjani imali ibophekile ngoba mina imisebenzi wami bengiyisebenza ebusuku wasetafeni ngiyisebenze ngimukise yonke imisebenzo yami kubo emini lizobopheka itafula yazi ukuthi bekuyigugu kumina lokho bengikwenza laphana bengibhalela ngisho umasipala ngithi wanani nangihlanganyela nokuhlupheka mina ufuna ngabe kule nto engibhekene nawo ngize nakini ngintshene ukuthi ngino 1 2 3 akukhona engangisiza ngikho but angaze ngifike kunalokho ngihambe ngamandla enginawo even ngiyabona ukuthi ngathi aphelele endleleni but bengihamba ngawo bengazi ukuthi le nkinga engibhekene nawo ngifake mina ngisibona isidingo sokuthi khona umuntu engathi mhlawumbe ngifuna ngilekelele esekhona amandla okuncane amancane kuyilekelela but uma nina masipala nizobambisana nabantu nize ningifake ama-paper spray ngingantshontshe imizamo bengitshontshela balaphana bebangaka abantu ngingwala i-KZN not even KZN ngiwaseMtubatuba ngokuzala ngizohwebela ukuthi mina abantwana bami bephile but mina ngifuna ukuthi ngize ngifuna ukuthiwa ama-paper spray ngaze ngababhalela incwadi engayifaka uMtuba Political News yarishwa babukhansela thizeni wathi uzokwenza i-meeting kunalokho yazi i-meeting ngayikhokhisa ngoba ngathi mangifika wayilande ezona izitha zami izona ezaqala zachaza kuqala bona abangifake kuyo lento ababengifaka ama-paper spray kunokuthi mina ngifike ngichaze ukuthi kuqale kanjani
mina ngala ngiyagula ngikwazi ngisho ukwenzana amehlo ayababa isifuba siyababa ngithola ama-pepper spray bekuyinto engadabukisi umuntu leyo. So engizama ukukuchaza lapho ukuthi mina kuningi engibhekane nabo through lento le. Angicabangi ukuthi umuntu kanjalo ngimisele nangibheke yazi kwesinye isikhathi ngeke ngihlangane naye. Angicabangi ukuthi kade ngimbona nje eRichards Bay last week ngathi mangimbona ngabuya ngingasakwazi ngisho ukubheka umuntu esilisa nje ngangikwazi ngisho ukubheka ngibona isilwane ngibona izilwane bantu esilisa nakazange ngibona ngangine ngaseBuildit mungena eRichards Bay ngaseBuildit ngathi mangimbona ngabuka icarton engiliphethe lama perfume engane ngiwathenga kade ngidabukela umuntu ethi njengoba usuhlelwe wena income phila ngayo why ukuthi ngingalimnikile kokuncane lande ngisho ama-perfume ongenani ke idayisa noma quality at least month end kube khona into nayo abantwana bazophila ngayo. Ngathi mangibuka le carton ngabuka ukuthi mina ngidabukela abantu ngathi mangibuka ibhlo ngigqokile liyangi-ega ngisuka from 72 kg to 50 something kg. Akuyena umuntu engingabuyela kuyena akuncane into akangilethe kuyona even umntwana wami phakathi kule nto uyagula isifo senhliziyo. Ngingabele uma ethi umehlisa esebhedlela izogcina isifakwe iwash inhliziyo yewash. Kuningi engibhekane nakho ngikuluze konke mina ngathi mina obethwele and on the other side yena unakho konke uma kuthi usebenzisa amandla ami kulungile yazi ukuthi entweni efana nalena yazi ukuthi ngiqala ngibone ukuthi ngoba kade ngangisiswa lapha etafuleni ngizama ukubuya indlela yami ngibuye ngenkani yami ngoba imidlalo aviyibanga inkani ngangibuya lapha ngelokhunjana yami ngenkani yami ngisebenze kodwa yabona lokho kokugcina ngikathi ngifuthwa ngama-pepper spray kwathatha izinto zethu zokusebenza sathi siyofuna zona safuthwa ngama-pepper spray kwaba njeya yazi ila khona engathi mangibhalele leyo ncwadi-ke njengoba bengishithi ngangibhala incwadi ngibhalele isibhalo nawo waye-Richard wagcine nawo ungilandela abantu abayizitha zami ukuyibona kufanele bezochaza kuqala isitori sabo mina ngingakasichazisanga. Ngathi mangifika ngabona ubutho ngayibona i-advertisement ngathi wonke umuntu emhlabeni kulesinye isidingo engibhekene naso ngibhekene nezitha zodwa asikho isidingo sokuyichaza la ngayihoxisa lapho leyo meeting ngathi okay it's fine ayivalwe le meeting akunankinga ngizozama ukuhamba ngiyofuna umsebenzi although ngazadla mhlophe ukuthi kwamlunga ngimuntu existayo mina othatha i-CV yami kube lula ngithi ngemsebenzi ngoba ngingafana umuntu exist yazi ukuthi emva kwayo yonke leyo nto ke ngisuswe ngaze ngafaka ngisho incwadi lapho lo masibala ngathi mangibona ukuthi kwanabo bangihlanganyela ngakhala zazizehlela inyembezi ngihambe ngaye endlini ngafe ngalala holiday sengisekhaya ngathi isikhathi ngivakashile ningane ngoba ngangathi ngizoyichazelana ngoba kade kuvalwe ikolo ngizochaza ukuthi kudliwana ngisekhaya ngivakashile nabo yazi ukuthi ngangilele ngikhala kwazi kwashwa ngikhala ngikangathi ngisho ukuthi ngivuka ekuseni ngithi welcome to reality ngathi mangibheka ibhre ngigqokile ngiyaxeka ngathi mangiqamba ngibuka umuntu oprovidayo egcekeni lo ongazathi yena engangizwisisa isitha sami waqala lento ukuthi okay fine sengibhekene nalento ukuthi uyakwazi ukuhlupheka uze ukhwethame phambi kwesitha sakho ucela isinkwa njengoba ikhaya lingabumbeleni nomsindo ngaqala ngabuka ukuthi okay fine namhlanje anginayo income mina namhlanje sengumuntu ongami ngwaqene ecela amashumi abantu ukuze impilo iqhubeke kunzima konke akekho ongilalelayo yazi ukuthi bekunzima ngalendlela ukuthi sengikhulekile akukho umkhuleko engawukhulekanga mina ayikho ingxoxo engayixoxanga neNkulunkulu kodwa ngathi uma ngibuka kuko konke ngathi inkosi ngibethrayile kuyo yonke into ngibiza igama lakho from day one but ngibuka ngathi ngibethrayile emqondweni kwafika lento yokuthi ubumele ukufa wena unasi isizathu sokuthi umthuke uNkulunkulu ngayo yonke lento ngoba konke kwenzekile umphefumulo wakho usagcinekile intendeni isandla sakho sizamazimise yonke sizamize ukuphila kwakho kuzamazamisekile kodwa umphefumulo wakho usakhona wayungabongi lokho ngoba mina kahle sengidlale zonke izitori zaseBhayibhelini edabhisa umubuka esikaJobe ngalenkathi ephelelwe yiyo yonke into wazi wasala nomphefumulo ngibonile ukuthi sengiphakathi kusona
Ngathi mangifikelwa yilento ethi awubongi ngani ukuphila ngoba wena uyaphila futhi ngabe kwalo mntwana wakho umboni ufile wena kahlahla ufanga ngisho ukufa futhi ngabe usemizini yabantu uyafukuza ufukuzela imtshebo wakhona. Wathi makufika lo mcabango ngabona ukuthi asekho isidingo sokumthini blame uNkulunkulu ngayo yonke lento, asekho nesidingo sokuthi ila khona engavile ngathi sekufanele ukuthi ngifane namadoda anochuka esihleli esangweni athi asisale sesingena ngoba noma sihleli sizakufa futhi noma singena sizakufa. Ngabona ukuthi ungcono ukuthi noma ngifa angife ebukhoneni bukaNkulunkulu. Ngivame ukulalela-ke iy'ntshumayelo zikawele Ramaboshi izona eziyazi zingikhulise zinginike ithemba zingiqinise kuyo yonke lento engibhekene nayo. Yazi ukuthi ngathi mangibona kahle ukuthi asisekho isidingo sokumthuka uNkulunkulu, ngathi inkosi sihleze khona icebo zongenzela lona kuyo yonke lento okusele kumina ukuthi ngikuncome in advance, ngibonga ama-miracles engakenzeki ngoba nakho ukuphila kusayi-miracle. Kwafika isikhathi sokuthi inkosi noma ngiphelelwe yiyo yonke into ngingenakudla etafuleni ngiprovide isitha ngisaba ngisho ukusithinta isinkwa esibekwe isitha etafuleni, kodwa ake ngithi inkosi ufanelwe udumo, ufanelwe inkazimulo nalesi sihlalo sobukhosi sikufanele. Kwafanele ukuthi uNkulunkulu ngimpraise kungakenzeki lutho ngiphansi ngisothulini nginjalo ngathi inkosi kulungile makukhona isimo esizoshintsha asishintshe ngihlele endlini yakho. Kunzima ngalendlela yokuthi ngiyazibona ukuthi yes ngiyaphila, abanye bangibona mina yabona nabasantuba abasazobuka le video lena nabasazomangala ukuthi ayibona ingane namanga. Yazi mina akekho umuntu osibonayo sisemintweni nasisaziwayo mina. Sometimes sike sithi wena ulali namhlanje sine-meeting thile ekuseni ngicabanga ukuthi wethu yes sona lesilwane siyakhala futhi siyakhala noma ngoba ngagcina ngikhulekelwa ngantathi singidla kwaza sathi singasangive but ukukhala siyakhala ukuba circulate noma ngingasanawo amandla njengakuqala, kodwa ukukhala kuyakhala kukhaliso kweyikelelo umuntu ozwayo mhlawumbe oseceleni noma wena kuphela oyizwayo ukuthi iyakhala khona izwayo ngoba bengithi ngihlala nabantwana bami asheni mayezwa omunye angithi njengoba ngisho ukuthi igcine sekuphuma sekungena kuyena yabo lo ozalwa yimina kuyakhala ke lokuyena obehlezi eshawa izo zonke izinto ebeyifakwa kumina. Lo ozalwa usisi wami akanankinga ngena kodwa nje bayezwa nabo sebenze ba-understand baqala bengazi at first ngagcina ngibonile ukuthi hayi ilento le baqala ke bazi ke nabo usisi wami obasisi wami washintsha direction indlela ade lala ngayo wasifulathela ngoba kwesinye isikhathi ngixoxa ezinye izinto ukuthi angithi uma niphefumulelana engubeni yodwa kufana nokuthi nishare ama-spirit. Ngangixoxa funa ngisho ukuthi wanothisa lapho ukuthi ngiyenzeka mhlawumbe uzoshare nathi the spirit zina isebingena washintsha indlela alala ngayo wabheka phansi abasasibuka uma ukuthi ulela kabheki ngakithi amakhanda ethu abaphezulu elakhe libheka phansi futhi yena kohlengekile kuyo yonke lento kunzima ngalendlela ukuthi umuntu ohleli nje ongazi nokuthi angina direction. So manje isiphi isixwayiso mhlawumbe ongasinika umuntu ozobukela le video le singakafiki ukuthi usizo mhlawumbe olucelayo iluphi kubantu mhlawumbe engafinyelela ubona mhlawumbe abangaqhamuka mhlawumbe nosizo kulenkinga obhekene nayo. Isiphi nje isixwayiso ongasidlulisa kwamanye amantombazana la ngaphandle? Kunamantombazane la ngaphandle athanda impilo esheshayo. Athi mayebona imoto ni abona imali ungathini kulowo muntu? Kumantombazana isixwayiso engingasisho ngathi bafethu ngiyayibona leyo ukuthanda imali ngoba vele wonke umuntu imali uyayithanda, kodwa ingcindezi esinika abantu besilisa engathi ngehla njengamanje ngoba njengamanje imisebenzi ayikho and ingcindezi esinika abantu besilisa kunamantombazana afuna lokhuya nalokho, afuna ama-frontal, afuna lokhuya, afuna uku-afford, afuna ama-allowance, yonke lento makayifuna uthola ukuthi imjito azoyifuna kuyena and imjito usafuna ukuphila naye, akafuni ukumluza but akayi-afford yonke le mpilo akayifunayo.
ekugcineni lento igcina iholele ekuthenini bahamba beyolanda iy'lwane lezi for ukuthi babe nemali. And abantu abalimalayo abasemaceleni kwenzeka ukuthi elanda isithwalo sakhe sihambe siyofuna umndeni noma sifuna nje amantombazane aseceleni, kulimala abantu abangenacala. So engingakusho kubantu besimame, mhlampe khona okunye singakwenza kodwa asiyeke ukunikeza abantu besilisa ingcindezi. Nakuba abantu besilisa engingabanika isixwayiso engingabanika sona, ngathi angibaxwayisi, but engingakusho ukuthi abantu besilisa siyalibona usizi, siyakubona ukuhlupheka, siyabona namathuba omsebenzi ukuthi awekho. From now on sicela uku-understand, sicela ukumtshena abantu besilisa ukuthi anizona izahluleki enginakho aninakho ngoba kungahlangani. Ebesingacela kini ukuthi nihambe ngalamandla eninawo, akonakele lutho. I-God7 longanayo akunankinga, khona omunye onganayo, akufanga umuntu ngokuthi awunayo. Impilo le ewukhazikhazi ongenayo akufanga umuntu ngokuthi awunayo. Ehamba ngamandla onawo, akonakele lutho. Lento yokuthi manje lempilo enigcina niyoyilanda le yey'thwalo, ngoba iy'thwalo zamanje musubuka ey'trendayo zifuna abantu besimame. Kuney'thwalo ey'balanda ngisho emaklabhini, kuney'thwalo ey'funa yena lo oshade naye khona la ekhaya. Iy'thwalo ey'ningi musubuka kahle sezidla abantu besimame. So uyabona nje i-security ngayenza impilo yakhe iqhubeke, iwona amandla onawo. Ngisho ngabe kuthiwa amandla onawo akuthatha kubeka etafuleni edrobheni, wenze lokho. Amandla onawo uma kuthi athambe yoba usicabha, hamba. Amandla onawo methi hambe yoba u-taxi driver noma uhambe uyopakisha iy'mpuphu lapha esipaka, hamba ngomandla onawo, akonakele lutho. Imali yonke iyafana, izoba semqondweni kuwena ukuthi ukuze ikwazi ukuthi yakhe lokho okukhulu engikufuna ukungona ngibeke kancane kancane. Uma ingakurechanga futhi lokho okufunayo, akunankinga, konakele lutho ngoba vele uzofa ukushiyela emhlabeni. Kodwa uyabona lento yokuthi nihambe niyolanda iy'thwalo ngazathi iya ngokuya iyanyukela, ayikho right. Uma sibuka kahle thina sibancane kangaka, lento isabhekene nathi at this age, ekule minyaka izinto isangconyana kanje. Sibuka abantwana bethu ukuthi kuyobe kunjani ngaleso sikhathi. Abantwana bethu kuyobe ungasacela, uyobe ungasashelwa for ukuthi kuyothwalwa ngayo, mhlawumbe sebekhishwe endlini ngoba impilo ihamba iba ne-negative nje impact, ihamba iyanyukela. Okwamanje sakhohliswa ngokuthi sishelwe ukuze kufikwe la. Umubuka uma sekukhula abantwana bethu kuyobe kunjani. So bafethu, siyamcela ngoba nani ningabazali ngokwenu, akukho right ukuthi ngelinye ilanga umntwana wakho uyombona ebhekene nalesi simo ungazi nokuthi uqala ngaphi, ngoba ayikho lula into yokukhipha umuntu esithwalweni. Kunzima ngale ndlela ukuthi bancane abantu abakwazi ukukhipha umuntu esithwalweni, kunzima ngempela. Uma sibhekene nawe umuntu wesilisa umzali, kuyoba njani kuwena? So akonakele lutho abantu besilisa, hambani ngamandla nawo. Siyamcela nani bantu besifazane, yekani ukunika abantu besilisa ingcindezi, bafuna into abanganayo ngoba iyona lento ebagcina ibayise lapha yofuna lezi thwala. Mhlawumbe umuntu ezofinyelela kuyena ividiyo le, iluphi usizo mhlawumbe obulucela obungathanda mhlawumbe ukuthi lifike kuwena bese ushiya nenamba yakho abazokuthola kuyona? Ngoba kade uhamba. Sengihambile bafethu, angifuni ukuqamba amanga, kuningi kade ngihamba. Abanye bethatha iy'tori zami bajike singangeni ku-YouTube. Uyabona uma uphinda into yodwa vele uzizwe ngathi uyisicefe noma abantu bengakaze beyizwe leyo nto leyo, ngoba kade ngihambe ngicela usizo. Uyabona nje manje njengoba ngihlangene nale media imali CTV, bese bengasanakho nje nalento emqondweni ukuthi khona into engiyothi ngicela usizo oluthile kumuntu ongangisiza, bese ngithi indlebe ezolalela kuphela ngoba ngizizwa ngathi akekho umuntu ongilalelayo. But engingakusho mhlampe usizo engingalidinga traditional way, ngiyacabanga ukuthi kuhamba kwaphela amandla. Sekufana nokuthi ngiphelelwe yonke into njengomuntu obethwele. Kunzima, bengiwumuntu obeyiphantela ngakho ukudayisa, kodwa nje manje kuphelile akunangisho income yokuthi mhlambe ngingahamba ngiyohlanganisa eThekwini ngithole lawo maphinifa amabili amathathu ngibe ngizodayisa kuqhubeka impilo. Akukho nje engathi nakho kuphele yonke into kulapho sengisha ama-insurance. But uma ubuka impilo le engibhekene nawo manje, ubunzima bayo kukodwa nje kusadinga imali, kungakafikwa ekutheni ukuthi ayikho nzima yona, ingakabi nzima idinga imali.
sekunebonus lokuthi inzima nayidinga imali kodwa ayikho imali ezongena ngihleli njengamanje kuphele yonke into bengifisa nokuthi ngithole mhlambe okuncane ukuthi ngiye eThekwini ngizame ngilanda impahla ngoba vele ekudayiseni ngeke hayi ngiyazazi ukuthi ngu-best ngiyakwazi ukusebenza ma-20 ukudayisa ngifisa ngithi nje mhlampe ngithole ngendlela yokuya eThekwini ngihlanganise laphana lokha impahla oma-perfume nani nani engikwazi ukuthi ngibuyele ngidayise noma ngingasabuyelanga etafuleni na-traditional way-ke njengoba ngichaza ukuthi ngiyadinga nakhona usizo kodwa mina amandla asehamba phela kuningi sengize ngazana ngabona ukuthi ungcono ngibuyisele abantwana ekhaya noma ikhaya kungalona i-right noma usindo njengoba bengisemqashweni if mangifika nakhona uyabona ikhaya-ke umusafika besathi savakashile kube ngconyana but uma usufika usuthi awuna-choice vele ubanwengile uyaqala ubona ama-true colours akhona so abantwana bafike ngolwesihlanu mina ngafika ngomgqibelo ngaqala ngawabona ama-true colours ngoba khona ukuthi isimo engibhekene naso angiphelelwe ngisho na-energy yokuphendula umuntu noma yini esiyikhulunywa umuntu ngaleso sikhathi ekhaya mina ngiphendula kodwa ngagcina ngikhuluma nomntwana lo mdala ngathi hayi kunokuthi mhlawumbe singathi sizobuyela emqashweni ingcono silungiseni urawundi lo full esingcono sizolungisa sizama ukupheka sodwa hayi ukuthi ngoba siqonzula kubona kodwa yabona ukuthi bazama ukusikhipha imbazana sifika saqeda ngisho isonto but ngoba siyabonakalisa abantu abahluphekile masibuye bazama ukusikhipha so ngazama ukuthi solungisa lo round akongisho income ukuthi sibuyisele le sliding door ngiyazama ngade ngiye kwenye indawo ngimukisa ngithi ngifuna bengifikisele sona ukuze ngizosifaka ukuze ngikwazi ukuthi sihlale nabantwana ngoba ngiyazi ukuthi impilo vele isizongenza ukuthi ngingahlali ndawonye uma kuthiwa ngithola umuntu othi wozowasha nazi ingubo ngiyahamba ngiyowasha uma kukhona othi wozocenta ingadi yami ngala ngiyahamba so uma abantwana besemqashweni vele abekho phansi kwehlo elisafe so uma besekhaya kungonyana noma kunomsindo kodwa uma bengaphansi kweso labazali abathile ngathi ngcono bosobhekezela khona kunokuthi sonje abantu inamba abangasithola yona mhlawumbe emakhona ukuthi zabaqhamuka nayo inamba engitholakala kuyona nginenamba embili u-073 261 0545 ngiphinde 073 261 0545 eyesibili ithi 078 717 3952 078 717 3952 umyalezo mhlambe ongawudlulisa kubhudi lo okuthwalise konke lokunzima makwenzeka ifinyelela nakuyena le video le mhlambe imuphi umyalezo ongathanda ukudlulisa kubhudi lo osekuthwese lokunzima okungaka ubhekene nawo hey yazi ukuthi angazi angifuni uqambamanga yabona makuthiwa angicabangi ngaye noma nginike isithombe sakhe emqondweni noma ngizohlangana naye angivele inkomi ngishamathi kuphele ngishamazi but engakusho ukuthi mfowethu ubulwazi usize bengibhekene nalo olunye lwalo wena ubuyazi vele ubufihlile ngiqhubeni ukuthi ngibhekene nobunzima obungaka kanti emhlabeni wena uyazi ukuthi wona wonke ongifake kunalokho wafuna ukuthi ngicabangele ukuthi ngize ngife ngishiye umntwanami yebo-ke ngendlela okwenze ngayo mfowethu kwenzakalile umphefumulo kuphela osalile kodwa impilo yami imile njengoba ubufuna ukuthi ini amandla ami okumele angisebenzele awangisebenzela asebenzela wena i-disadvantage iyona engisele nayo emhlabeni engakwazi ngisho ukuthi support umntwana i-advantage yami le oyivalele lapho wena uyona esebenzela wena ekwazi ukuthi abantwana bakho befunde ey'koleni zabelungu ekwazi ukusupporta umndeni wakho konke engakusho nje mfethu ukuthi ayi kulungile uNkulunkulu kuphela oyongilamulela kule mpi ngiyabona ukuthi akuyona eyami ngoba ngiyazama ukuyilwa ngokwami kodwa ngiyahluleka uNkulunkulu ongilamulela noma ubona le video mfethu uze wazi ukuthi kubuhlungu kunzima kuyitshe njengoba ubukudizayinile ukuthi kube njalo kunjengoba kodwa kulungile ayikho iwashing engoma ethi nikwazi ukuthi ayikho iwashing engoma
nalokhu kuzodlula ngelinye ilanga. Ngakho konke okwenzeka kimi mfethu, uNkulunkulu wakho umkhonzayo akubusise. Ayeke nokukulandela. Nokumlandela mfethu, ngoba vele ngiyazi ukuthi uma uzoyibona le video, ngoba vele kade ngangilandeleka, ngiyazi ukuthi nange-kidnapping, ngiyazi ukuthi omunye umsindo vele lo engusisa ngokwenza le video. Ngifuna wazi ukuthi bengingena choice ukuze ngithole usizo okudinge khona ukuthi ngikhulume, ngenziwe le video noma ingabukwa umhlaba wonke. Ikona lokho obufuna ukuthi kwenzeke. Ngiyazi ukuthi kuningi engisazolandela khona, ngisazolandelela ukuthi vele njengamanje ngihlanze iqiniso lakini lizobukwa umhlaba. Khona abantu abazozakhela isithombe somndeni osecenje ongenze kanje, bazozakhela isithombe somndeni onamathenda. Vele njengoba ngikhipha imfihlweni angiseze ukuhamba freely emhlabeni. Umndeni owaziwayo vele. Yes, umndeni vele owaziwayo. Yebo, khona imindeni yasecince rich, but abanye banaso story, abanye nje kuyabagqamela vele ukuthi ngikhuluma ngamuphi umndeni, ngoba ngisho ngaba rich eminye inamathenda, i-rich ngoba namathenda, enye i-rich ngokuthi basebenza kahle. So u-rich bakuhlukahlukene. So onamathenda bayawazi ukuthi imuphi o-rich onamathenda. So engikwazi ukuthi vele ngale video ngiyisusile, but akunankinga, vele wangizimela ngokufa ngingakaze ngenze video mina ebuka umhlaba wonke. Nalokho sazongizimela ngakho ngoba sengenze ivideo, akunankinga, qhubeka ngoba vele ikhona ukwazi kangcono ukuthi wena ubulala abantu ukuze impilo yakho iqhubeke, uze ube nesiko etafuleni. Yonke yazi ukuthi ufa abantu, kodwa-ke uJehova umkhulekayo, noma ubani, noma ngabe kuthiwa umuphi uNkulunkulu omkhulekayo, makungowakho ubusise.